Guhera kuri uyu wa mbere tariki ya 9 kugeza ku wa 4 tariki 12 Kamena, u Rwanda rurakira inama nyafurika yiga ku ikoranabuhanga ryifashishwa mu bijyanye n'ubuhinzi. Ikiganiro n'abanyamakuru mu mujyi wa Kigali, Kidasamura Movie yongeye kubasuhuza bashimira ko mwarakoze subscribe. Reka tunyarukire mu mujyi wa Kigali hiriwute urubyiruko cyane cyane turabashishikariza gukoresha agakingirizo. Imibonano mpuzabitsina kuri bamwe isigaye yarabaye ikintu cyoroheje, aho urubyiruko ruyikora rutitaye ku ngaruka, cyane ko bamwe bayikora batesheje agaciro imbaraga zo kwirinda kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Mu kiganiro n'umunyamakuru wa Kidasamura Movie yagiranye n'abasore n'inkumi mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, bagaragaje ko zimwe mu mpamvu zituma batagikoresha agakingirizo ari zimwe mu zituma bataryoherwa ndetse zituma batarangiza vuba, kandi agakingirizo kagira ingaruka zitandukanye, ngo igihe gahera mu mukobwa ngo cyangwe ndetse kagacika cyangwe kakavamo, ngo ariko iyo wagakoresheje neza ngo ntacyo bitwaye, ngo ariko bo ngo kababuza kuryoherwa. Gusa impuguke mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina zihakana ibyo urwo rubyiruko ruvuga, kuko gukoresha agakingirizo bidakuraho uko waryoherwa nk'uko bisanzwe. Iyo mwateguranye neza nk'uko bisanzwe, nta kabuza uko byagenda kose muraryoherwa. Ubu busambanyi bukunze kuvamo inda nyinshi, abahungu n'abakobwa bagaterana amada bitateguwe bitunguranye, ugasanga umukobwa aratwite bitateguwe, ugasanga bigiye kugira ingaruka kw'aba bana bombi, bakaba babikoze bakiri bato bataruzuza n'imyaka y'ubukure, bose bakiri abana, ugasanga umwana abyaye undi mwana. Ibi ntago ari byiza. Rubyiruko mudukurikiranye kuri YouTube channel yacu, mukoresha agakingirizo nk'uko bikwiye, nimba kubireka bibabangamiye cyangwa kubireka byabananiye, bavuga ngo kwirinda biruta kwivuza. Mukoresha agakingirizo mu gihe mwaguye mu bishuko nk'ibi ngibi bitandukanye. Iyi yari incamake y'amakuru, turaje tubaramburira amakuru yacu tuyabagezeho gatanu ku kandi. Umuntu utarakoze subscribe kuri YouTube channel warahombye kandi warayobye. Kora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo uzajye tubana umunsi ku munsi, tubategurira ibyegeranyo, ibiganiro ndetse n'amakuru meza agezeho kandi abageraho akiri ivumbi. Umuntu ugize ikibazo kwa hano makuru cyangwa ushaka gutanga igitekerezo, watwandikira kuno muyoboro ngiye kubabwira. Nyabone ko no muyoboro kuhamagara n'ibyemewe, no kwandika WhatsApp ugasubizwa 0788 mukomeze mukurikirane gahunda za Kidasamura Movie kugira ngo mujye mubasha kubona ibintu tubagezaho. Mukanye tubafitiye impanuka yabereye mu karere ka Rulindo, mu karere ka Nyamagabe haravurwa ibintu byinshi bitandukanye. Mu karere ka Karongi imodoka yakoze impanuka. Mu murenge wa Ngoma akagari ka Gogo habereye ibyago biteye ubwoba. Bazanga ibyo byago ni ibihenda zakubwira ngo ni umusore wiciye nyina ku gicamunsi saa 4 za nimugoroba. Twaje tubaramburira inkuru mwebwe mukore subscribe kuri YouTube channel kugira ngo mujye mubona amakuru yacu ya buri munsi abageraho. Ikintu cya mbere musabwa ni ugukora subscribe, turabakunda cyane. Yari incamake, reka tuze tubaramburira amakuru. Hano mukurikiranye Kidasamura Movie, mwongere mukore subscribe kuri YouTube channel yacu. Umuntu utarakora subscribe nawe warahombye, kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Uramutse ugize ikibazo kwa hano makuru twabakoreye, watwandikira ku muyoboro wa WhatsApp 0788428885. Mugire ubuzima buzira umuze, Imana ibaha amafaranga, ibaho ubuzima buzima, ibahe ubuzima buzira umuze. Mugire umunsi mwiza, Imana ibarinde. Naho ibiganiro by'ubutaha mukomeze mukurikirane gahunda za Kidasamura Movie. Ciao ciao.